laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. sallallahu alayhi wa sallam o jeyaaɗo allah ko o nulaaɗo allah o yottinnunol ngal yiɗugol mo no waɗɗi en ɗoftagol mo no waɗɗi en ñentingol mo no waɗɗi en ñembugol mo no waɗɗi en alaa ka heɓirte moƴƴere sinaa hara en yiwtir ɓaawo makko. yo Allah juula e makko, juula e sahaba e makko ɓen fof, juula e kala jokkuɗo nde kaɓe jokkunoo kan Allah taw hara kadina jokkuɗen allahumma amin. haray yimɓe ɓuyno toriiga du'aaji, woɓɓe ko kellal, woɓɓe ko fiino fayɓe feewira, woɓɓe ko fii fayɓe muɗno janngude no Allah oftana ɓe ganndal e kulol Allah e peewal e ko hato jinnaa kon fof moƴƴereeji aduna e laahara. inchallah en waɗoyey ɗum ɗon duwa ɗo ɗoyɗen timminande jonde men ɗo. aray ko adi ɗum ñomiten seeɗa fii ko haani waɗde kon e ɗe balɗe ɗo ɗulle ko ko muuɗo ari noon hadi selluɗo farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala almuslimina sa'an min ta'amin على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين نلالو ميدن فرلي e hoore mofte makko ɗen sa'aare wootere muudoore nden sa'aare wootere ɗum farlaama e hoore dimo e hoore jiyaaɗo e hoore gorko e hoore suddiiɗo e hoore njano e hoore paype. sa'aare nden wiiden fewndo ɗo ko eɓɓidirte ko kilo 2 e feccere, ko ñaamete ko heewa ñaamede kon e ndin leydi ɗon. en anndi enen ka leydi men ɗo ko ɓurete ñaamede kon ko maaro kon. maaro ko on tigi ñaamata kon kilo 2 kon, si ko bara no moƴƴi on tigi ittu bara on, si ko koosa yo ittu ɗum. kono noon si ñaamowo bara itti koosa kadi dane on no yona, kono haray ko deuxiéme qualité o naali premier qualité o. ko ittugol ñaamete on ɓuri moƴƴude, kono coggu ñaamete on no yona. son tigi itti qiima on coggu ngu kilo 2 e feccere ko on tigi wonno e ñaamude kon ko maaro ɗon, so on tigi itti ɗum o jonni miskimɓe ɓen, ɗum kadi haray ka yonugol yoni e wonnoone laaɗo ɓen sallallahu alaihi wa sallam o maaki ughnuhum ani su'ali dhalika al yawm, yani ɓe miskimɓe ndeññande walliteɓe hara ndeññande ɓe toraaki ko ɓe ñaama. angal toragol ko ñaamagol si tawi ko gumum ɗum tun on tigi heɓi, o heɓaali ko naɓete ka maakiti kon, gasa hara ma hato jini kadi fayi nge toragol ma ɗum o yeeyita yoga e ko o heɓi kon e gumum ɗum fii yo heɓu ko waɗa maafe. neɗɗo on o tawata no waɗɗimo dépense gol ɓen ɓenno ko kanko etanta ɓe muudo, ɗum ko sonnaaɓe on tigi ɓen e ɓiɓɓe makko ɓen, ma ɗum mawɓe makko ɓen si tawi mawɓe makko ɓen ko miskimɓe ɓe mara ko ɓe mara ko ɓe eta. yaltingol ngol fewndike fewn ɗo ni mo eti muudo kon o yaltini haray yoni. ko ɓuri moƴƴude kon ko accugol haa ndu daro ka jemma ɗon, ma acca haa ka subaka hakkon ɗon e yiidi on yaheede. kono ko on tigi ko ettude aɗo yiidi on yaheede, so on tigi acci haa juuloyaama artama si o eti haray ko sadaka e sadakaaji o waɗi, kono ko wi'ete muudo kon baraji muudo haray o heɓaali ɗum ɗon ɗo haray o naari en welsindo koye on tigi eto jonna haandu ɓe jonneede ɓen miskimɓe julɓe tawa si ɓe hendike koyo ɓe neeminor ɗum ɗon ɓe wallitora fii dewal Allah, wonaa ƴettugol ɗin nemaaji ɗon haray kadi yeddiro e Allah. no sella eggingol ngol itta e nokkure naɓa e nokkure ma, itta yoga e nokkure naɓa e nokkure goo, so tawi hato jimɓe no toon ma ɓurɓe hato jinde hino toon. haray ko ɗum ɗon haanuɗen waɗde e ñande iidi on. yo Allah tawnu en sunnaaji mum ɗin si tawi lewru ndun yi'aama
ka jemma ɗon ko sunna habbirgol. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas no tabiti wonde si tawi no juldandu yi'ama ma ɗum donkin darike ɓe habbirayno jemma weeta iidi donkin ma weeta iidi suumaye ɓe jindayno ka boli Madina ɓe habbira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sifa wanno on tigi loto on tigi ñaama goɗɗum so yaha ka yiidi on ɗon sunna noon wona sunna mettuɗo fii sunna welaɗo yette bari ɓe ñaame mo na ella on tigi ɓorno jonki makko ɓurɗi hittude e makko ɗin ɗi o heɓi ɗin o habbira ndehi mo yaha o yaha yaadu moko ba na dogugol na bigi baga si tawi laawi ɗiɗi no woodi laawol yaarugol ka juuloyte yiɗɗon e artiroygol ko ar laawol ngol o yaari ngol wona ngol o artiri ka yiɗegol no sella ka o artira ngol ɗo kadi kono noon ko ɗum laaɓuri moƴƴude so yahi o habbira haa tuma almami hewti si juulama no moƴƴi ka o heɗo hutuba o haa hutuba o gasa si o hoota ɗum ɗo woni sunna o nden ñande ko Allah rewirte ko ñaamugol ko dagi kon yara ko dagi kon yetta Allah jarna Allah hollidira kañum e yimɓe musidɓe mum julɓe welo nde ñande do'odirana juurodira aray ko ɗum ɗon hana waɗede ñande julde kamude ɗon ɓe andintini ɗon joni hara ko gollanoɓe woɓɓe hara ko par mois ɓe yoɓirte joni noon masalan lewru ndun ma yaali ma may noon ɗum ko heɓino e mayru kon kadi maayi sino sella kawnti ñawdo wan saku maaro eta muudo ko hii kala tanginiiɗo heɓay ko yoɓiroya wona yo ronku dey etude muudo wigol ɓay o mara kadi si on tigi o mara woɓɓe addanimo muudo imo waawi etugol kon muudo ɗon kadi o naɓana woɓɓe go kamɓe kadi ko hendike ko haray woni jeyal makko hannde kadi woni jawdi makko no sella ka o itta ɗum ɗon o naɓa muudo waɗiɗo lande arino ɗo ɗe neeɓi fayda ko lande fayda ko wullitagol iwrude ka sonnaɓe ɓen e nooneji buyi fayda tigi tigi on ko wullitagol ɓay no tangina yani ɗo ko lewru suumayeni ɓerɗe no hejjiɗi kulol Allah ngol no heewi e ɓerɗe ɗen tew tawtiga ka suudu Allah ni kaka lannugol suumayeni ka sappo sakkitoro gasara ɓen sonnaɓe no jorti wonde si tawi modi bo maɓɓe ɓe waajama e konko ɓe wulliti ɗon e muɗum o gasa ɗum waɗay batte wonno ɓe accay ko ɗum waɗi ko landal kono ko mbaadi ko wullitagol sonnaɓe goo ko ɓe wi'i modi maɓɓe fayda ka ƴettuno ɗimmo kamɓe on fayda ɓe garama woni otowal wongal ka garage ani base aggama e hoore muɗum awa accitama ɗon taw balno ɓe wiri noon hay ɓe nawni nawnare tawatande jiidi yadata e mayre sinde ñawdaka ɓe etike haa yo modi maɓɓe wallitoɓe fiino ɓe ñawdora a docteur ɓen wii yo modi mon yo ar no woodi ko ɓen yettoɓe kono ɓe jaɓali yaade ɓe jaɓali ñawdude ɓe tefaali balwo ko ɓe jaabi si tawi an a jibinta miɗo mari jibinanoɓe lam mi heɓay kadi haray sifa ɗum ɗo wonani haniri nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko woni pireteɗo misal ka moƴƴagol e ɓeygure muɗum bal ka moƴƴagol e ɓiɓɓe adama ɓen fuu ka jonnutugol jon haqqeji ɗin haqqeji muɗum ko ɗum waɗi dendanangal ko o marno kon fof o sendayno hakkude sonnaɓe makko ɓen o fonna ter o inna Allah ko ɗum ɗo mi jeyi
ay mi sendi mi fonni tanangiran ko mi jeeyaka o maakani en kanko naɗo sallallahu alaihi wa sallam khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli onon worɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude e moɗon o naawigol ko haasimiyankoɓe ma ko arabuɓe ma ko ɓe telemine ma ko ɓe ɗo ma ko ɓe to o maaki ko ɓurɗo moƴƴaade e ɓeygure mum nden wo ɓuri moƴƴude e moɗon onon worɓe ɓen komin noon ɓuri moƴƴaade e ɓeygure mum joni sa faalaya ñaawonno yo nde nunɗu a wattay tooñaaɗo on a wattay hoore ma nokku ka tooñaaɗo on woni ɗon taw sino woodi goɗɗo e meɗen yiɗuɗo yo ɓiɗɗo mum debbo yo waɗire sifa ni ƴetta ɓiɗɗo ma giwo okka gorko ma ƴetta bandirawo ma okka gorko o wonda e makko o jiidanomo ano ɗiɗo ma tato o nawna oya accamo ɗon jomboya goɗɗo goo tertomo fes tawa fayda innata ndarata accitande mum ala na défensugol kanko debbo on wona hay ɓiɓɓe ɓe wuri taw sino woodi e men yeeliiɗo torotoɗo Allah yo Allah waɗan ɗum wallahi hay gooto watta awa o mo wonda e wadde ɗum kadi o kadi mawɓe mum ɓen na ɗum ɓe yiɗuno ijiti fewndo ko yahata da toro awa haray ɗow teelam haray ɗo haray awa inchallahu wallahi nani te ellaji no woodi ko goonga sonnaɓe no woodi medduɓe wondude jogiiɓe ellaji ɗi lannata kono wonani ɓe hana jogorego anden ɗo kala mo ƴettuɗa haqqe muɗum e hoore tooñi si o yaafakimo wallahi ko wonda e yangade ɗo ara waɗa ɗo giyamu leydi ko wonda e yangade hoora ñalla weeleede ko wonda e hajjude dépense a mbuuɗi ma buy sadakaji ko wonda e wadde anda ɗo haray fayda ko kanko wonda e waɗa andego ko tuma haqqe makko ittoya haa gasi few si luttoyi haray ko ɗum noon jeyɗa anno noon ɗum si tawi ƴettoyama luttoyaali alaa ka heɓa hannde kadi a ñawlatako a toroytako ma jallaji alaa ton de ko yooɓiɗa ko lanni ha wattanen fondo wallahi sunna on etoɗen sunna on kadi naata ka nder gollodire ka jikkuji meɗen ka ɓeygure meɗen ka hulgol haqqeji ha ton sunna on haysi naati kono mutaali fakkiroɗen ɗi rentoɗen alquran no newnani en yontigi yettu haa nayo allah no wi en fankihu ma taba lakum min annisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu jom be sonnaɓe laaɓanɓe on ɓen si on mari feere ɗiɗo si tawi ɗum gaynaali on yon mari feere tato waɗon tato si ɗum gaynaali ɗum mari feere nayo waɗon nayo si on andi on nunɗata on wulita on ronku nunɗude hatte e gooto ko ɗon woni angal tooñe ɗen ɗum ko daarol Allah ni goy ƴettugol sonnaaɓe waɗa woɓɓe baataaɓe waɗa woɓɓe bootaaɓe ɗum ko soñjugol hoore mum wallahi si tawi mo jogii jikkuji a tawi waawata ko wondaade en alaa si janngata ko no ɓaaro wonaa be jogoɗaamo ɗon ɗum woni ɗon haa mayde senda o accutu akkitiraa no moƴƴiri no gasa an konko ronkuɗaa ɗon goɗɗo go kañum gaynoyen konko tawata an a waata muññaa ɗum e jikkuji sonnaajo no gasa goɗɗo go ka ƴettata no waawi muññaade ɗum ɗum waawi kanko tigi o changeoya so tawi jooni an jaka o jikku mo joginoo ɗo jaka ellano e ɗum gorko jaɓataa sifa ɗum ɗon o akkitiraama sifa ɗum so ƴettoyaama karam simo faala hoɗude karam o wattirata on jikku ɗon ɗum haɗa hulen Allah ko galleeji meeɗen footinen hakkunde sonnaaɓe ɓen tawon tigi ndaaru jikku bonɗo on tun ko Allah wi'en idfa billati hiya ahsan
fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Si goddo wadi mako boni dum do hara ko ka onaka ne suru de taw haysi ko yas si goddo wadi ma bone an ko ya Allah wi ko ya waddam mo mojjere duñir bone makko mojjere yala fi o wi ha tawa urin an ganyo ma e gido ma sendodira ha ganyo ma o wa'awa gido ma no huwondirita e gido ma on no tawa ko non huwondirta e ganyo ma on ko hakke ko tawata an bone iwrata sengo ma o wi kon he ɗum ɗo noon ko waawi ɗum ɗo o jogiiɓe muñal ɓen ko ɓe Allah yeɗi geɓal mawngal kalahara aljannaji towɗi ɗin ko ɓen waawata wadde ɗum haray wattanen fonno moƴƴi dey sonnaaɓe wallahi hiɓe tampi ko haqiiqa hiɓe tampi anndon noon ɓe welaa wonde kono wontaa koye ɓaawa maɓɓe goyi wallahi ɓe welaa wonde kono si on tigi woni seeɗa e ɓaawa maɓɓe o tawa bahiyata haɓɓaki haray wattane fonde ɗum ɗo muraadu muɗɗum landal goo wo wano ɓe ufiniiɓe yaltugol maɓɓe ngol si woni lewru ndu yi'aama ɓe yaltugol si tawi futuro o juulaama geɗe juulaama ɓe hoota eɓe wongol haa subaka ɓe hoota ko honɗum ɓuri ɓen anndi ka juldaandu yi'a wo haray suumaye landi few on jemma ɗon wona jemma suumaye ko jemma juldaandu ko ɗum waɗi haray sonti julli geɗe mo hotte ka makko o prépare yo o iwroya ka makko ɗon o ara iidi mo nonde man o harmi noon o wongol haɓimi kono haray on jemma ɗon wona e nder suumaye o wiyataake mo ufini on ɗon e nder suumaye on ɗon suumaye kan haray landi hotte ka juldaandu dari Allah tawno en daragol juldaandu e maygol ɗo e juldaanduji ɓuyi o jaɓanen kadi ko wonde e rewde juungol bala ko o dampa naa gorɗum dampata ka a worɓe kadi woɓɓe no wulliti ɗo landal fayin wullitagol gorko o ƴetti sonnaajo ɓe jiiɗo ɗi haa wa fayde ɓiɓɓe njow kono sonnaajo on o alaa heƴude ka suudu o jinday o gasa hewtimo wona mustahil naa ko waawata wonde koy jarrabu ye no waawi hewtaade on ɗi hara o muutoyke hara o anndirano ka ɗum few ko wonno jiwo o jindata ko woni wo fewno ko jitto ɗon hara o jindata o jarri boroye jindoygol fayda feewno ko haɓittaanira ɗum woodi almuhim oɗo sonnaajo no moodi makko wir noon Allah jarri ɓorimo jindugo o laa heƴude ka suudu gorko on tawi ɗum ɗo gasirtaani ɓe laafi wondugol e sonnaajo ani no woodi kiifi boɗeeji worɓe ɓurɓe ɗurde ɓe jaɓataa ɗin no yawte no jeyaa e ɗin sonnaajo on jindugo woɓɓe no jeyaa e muɗum sonnaajo on yawgol waɗa créa probléme ji ka kawte piiride ñawlo ñande o hara haala no arta gorko on acciti sonnaajo on jooni noon ɓiɓɓe ɓen wii ko bee nene maɓɓe arta ka galle jooɗo ɗon ala ragmi an fi abihi ɓen maɓɓe yiɗi o añiwo ko honɗum woni nen ñaawara ɗon kadi anndi ko ɗum sertigal ngal hakkunde aaden e ɓeygu muɗum fiiji ko moƴƴa buy no yalto e nder ton no jeya e muɗum ɓe ɓiɓɓe so tawi woni ɓiɓɓe ɓe ƴoƴoyi mi tawi nene maɓɓe no feere no jomboy a nokku ko harnaka be mum aray ɗum ko muradu no satti ɓe wonay weemɓe ɗo eɓe ƴoƴude ɓe wonay weemɓe ɓe yahay ka ɓen maɓɓe ka ɓe wonay ka yumma maɓɓe ɓe woni ka yumma maɓɓe ko gasa ƴettuɗo yumma maɓɓe waɗa ɓe mettede ko ɓayna baba men ni so ɓe yahi ka ɓen maɓɓe sina biro maɓɓe waɗa ɓe goɗɗum ko ɓayna nena men ni ko to ɓe wonɗon ɗin non fof ko heewi ko ka ɓe yehi wo ko tala
peewal e ɓantal. woɓɓe goo doole ɓe yahay ɓe jinoyo yummirawo on feb ɓe on e jungo on beerawo toon jommunoɗo yummaɓe ɓe landata ko koy ɓen ɓe natti yummamen ka ɓe ngamen ɓe ñetta yummirawo on beerawo on ndaara ha accita haynade yaha few o sikka taw ko sama kala o sikka a hoyɗa e won ko tuma ni ɓoyo tawa kanko to woni ka suudu anda ene pelle ɓe fay ɓe naɓi yummirawo makko ɓe adda kadi woni ɓe hummatakon dewgal hakkoto ɓe yummaɓɓe ɓe maɓɓe kamɓe ɓe ani yumma maɓɓe ko ɓeygu ɓe maɓɓe adda tum ɓeerawo kadi ɓa joni pakeji sukkar no arde awa basenji bama ko no addede piijiri fof kanka de to o jaɓɓora joni ɗiɗi ko añino kon joni weeli jaɓɓude hande kadi awata ɓe jokka haaju maɓɓe ɗum ɗo ko tana ko nambara monnara idan ɓe ɓiɓɓe ɗo ɓiɗɗo wota o wi'u o addoya yumma makko o adda ka ben makko si tawi ɓe seedino sina hara ko ñeeñal o anda taw yumma makko jombaka nokku o anda yumma makko no faala artude ben makko no faala yumma makko yo artu dewgal hume hakkude maɓɓe no waɗirano noon ɗo o gasi alhamdulillah kono si tawi yumma makko no jomboya nokkugo ɗo ɗo ko si tawi o négocié mo a yide beera on goɗɗo go waɗi ɗum kañum o inni a yoni on tumati angola no weli o wi angola tawi mo jogii ɓale haɓɓere ɓale molnade o ari o tawi beera o jombuɗo yumma makko o inni joni babay komi faala nattugol yumma an ka benga mi hawtaɓe nokku goto mi danko joni no hino mi dannayi on 3 chambre et salon awa dépense kadi so Allah jaɓi ɗo e duuɓi ɗiɗi si tawi komi mari kon lannaali mi fawtanike on accite yumma am ɓeerawo ko joom bari o inni mi waɗi mi jaɓi o acciti yummirawo yeddini o acci ɗo ngo yummirawo yeddini ha edda on timmi ɓa edda on timmi o darnani ɓeerawo ko wiya ko ɓe wi kon 3 chambre et salon o sodani ɓe piiji bus o yetti yumma ko arti o humi dewgal hakkude yumma makko e ɓe makko o ɓutti ɗo ko ƴoyre ko gandal ko faam kono haray ɓe ɓiɓɓe ɗa wigol ko ɓe yumma maɓɓe arta ka ɓen maɓɓe ɓe anda ko honɗum wanno ha ɓen maɓɓe ko rondino yite nge rondino ngen haraɗe e nene maɓɓe so ɓe addoyi ɗon kadi nene maɓɓe joni nene maɓɓe hoolike no jogii ɓiɓɓe yani ala ko mana ko o wigol gorko on faanaɗa waɗu anday mi wata yaltugol ɗo hande kadi sonnaɓe buy si ɓe jiidike ɓe andi joni ɓiɓɓe ɓen heɓi doole fayda ɓen maɓɓe suusta ɓiɓɓe ɓen haray ko kamɓe jogi galle ɗum ɗo kadi no hulmini dey no woodi noon wallahi no woodi bar rewɓe buy ɓe bewi wo ɗuma ɓe jiidi ɓe andi ɗo joni ɓe hebbini suudu ɓen oɗo ala goɗɗo wata raɗade nene ɓe ɗo fuu ɓe gera noon ko ɓe faala anda ko ɗon no woni faljere nden foti noon ka jiiɗiɗa ɗon ne'oɗa ɗon noon ɗata ɗon noon ɗaɓɓanaɓe ɓiɓɓe ma barki ɓay ko ɗuuɗi wosi barkali fayre nafata wallahi ɓiɓɓe goo si hara on tino anduno ko honno ɓe wa'ayno o inano Allah ta hokkan ɓe ɗo few no jeeya e ko watta ɗum ko pellet barki ko ɗaɓɓete ɗum barki no woodi si tawi nene on ɗaɓɓaali barki o saggini baaba on ka hoore yiide tawi oya woni ŋeeminiiɗo feere alaa ko be o waɗa ɗum sinaa ɗum darngal darto jooni ka maɓɓe ɗon ɗum ɗon harena ko nafata few ɗum ɗon kadi sonnaaɓe wooɓe noon ɓe ɓe watta yiila annden ɗo tooñuɗo wo tooñuɗo wonɗo wowon toon tigi tooñi nemo o tooñi on accanaali mo ka adna ɗo wallahi yawmal qiyama ko kabaraji makko ittoyte hembere ko tooñi ko jonne mo tooñi on terki Allah yo Allah dandu en tooñude tooñede o jazakumullahu khairan eyo on acca hakke eɗen halduno e makono ka geeƴe wonande ɓe alano gaɓen aɗen fuɗɗike hanki e sukaaɓe meɗen wonɓe en e yanganade ɗo wonɓe yaasito e wonɓe derga julno no moƴƴi si tawi en gayni ɗo ka jarnen ɓe weltano ɗen ɓe
ɓawi si tawi ɓe alano hakkunde men ɗo ɗum murandu selbayno koy awa en haaldi en jonidiri juuɗe weltinen so tawi woɓɓe no yani wonɓe e lattude balorre damɓugol tum balorre nde naatoya e fiirji ɓen no yoɓeede no weltanede no amaneede no coowaneede no coobeede hunjiɗo qur'ana kan si weltanama ray ko honno ɗum wayi huwa awla wa ahra kanko ɓuri handude e jarneede ɓuri weltaneede okkore wakkile encouragé ɗum waɗay haa sukaaɓe ɓen ɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe hunjaaki ɓen ɓe hunjo aduna ko ñembidira bano adama ko non o Allah tagiri mo neɗɗo no yiɗi tun sago muɗum si o yangi gokko ngo yiyatono makko neɗɗo no yiɗi wakkileede encouragé aray awa wakkiloɗen ɗolle sokeje ɗen ka jiifaaji yaltinen toon ko yiyatatoɓe mine reeni ɓe koy jasakumullahu hayra mbeɗen anndi no wallahi ɓeɗen weltani jama on jarni jama on sabuna kala ko wi'a ɗo no hato jinna e mum gaa ani yimɓe folodire mo ɓe haɓɓide to fayda kañum tum watta ɗum wona na juuliɗen fof ko jogii on chance meɗen anndi ko woltego en non ɓe juulide mon ɗo wonon ɗo allahu akbar ani si tawino ko yani si ko sago woɓɓe no hara noon ko kamɓe wonta dirigeant ɓe ɗo hakken ko tawata Allah no waɗi yimɓe aroɓe ɗo ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe accitoɓe sokeje muɗum waɗitoɓe jama o eɗen jarni on eɗen weltani o moƴƴi en tori allahu subhanahu wa taala ɗe jawle wonaɗe e waɗede yo Allah lontinɗe kadi iwi ɗon Allah lontin ɗon jawle ɓurɗe moƴƴude waɗede barke toriki Allah subhanahu wa taala ala ɓeydu yajenne ɓeyɗo newenne ɓeyɗa ɓurtu e teddungal toriɓe en duwaɓe e toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah hokkorɓe koɓe faalako faalaɓe cellal ɓe yo Allah hokkorɓe cellal yo Allah fewnaki en durriyaji men ɗi yo Allah waɗu gelaɓe men ɓen hara koye huloɓe Allah artoɓe ka diina e ka dawla Allah ɓeyɗen e yajenne e newende e ɓutton e teddungal nga e liman Allah waɗen julɓe moƴƴuɓe Allah waɗen ɓe wiiɗo yarli Allah waɗen natoɓe aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hay ɓe gurmande bonnuma ko hanɗa ko du'anade sabuna si tawi woni kaɓe huɗaka ɗon ɓe waɗi masifa ɗum ha handini ɓe yiite si tawi a huuɗiɓe koɓe waɗoyte komi anda ko honno andi kon Abu Hanifa ñande goo ɓay wari o wari Kuufa o waɗi ɗon duɗal makko ngal ɓe andi noon ko mo Allah jaɓata du'a mum Abu Hanifa so torni ko Allah jaɓayno dey tawi noon mawɓen ɗon e juulirde sukki ɓe jogi sukaɓe murtuɓe no takko ɗon son kay ɓe hayɓata fayde hayno juulira ɓeyni Abu Hanifa komin faala ɓe fayɓe ɓe lorrimen ko yahuɗan men ɓe Allah alka ɓe men sorto e tanamal oynawa yeɓe juuɗe o manti Allah o jarni Allah ɗon ha oyni allahumma hadihim allahumma aslim oy Allah moƴƴimɓe Allah fewnuɓe Abu Hanifa na ɗum e ɗaɓɓirma ɓayo gayni o inni ɓe huɗaka ɓe waɗi o sifa ɗum ɗo se huɗiɓe ɓe tawa en ɗo ɓe yaltina en andi noon ɓe jaa e taalibaji makko jukkitto fayda egguɗo gandal makko ngal goɗɗo wonɗo ɗo e ɓen Allah fewni mo addi o wonti taalibajo mo walli fi defte heewde donc haray huɗugol ɓeygure mum na si ɓeygure maɗa woni yimɓe yiite aray a masinaɗi koy
ɗo wurta ɓe nango e kaftane mam ɓe pooɗa ha on fof ɓurti o nder ɗon torki Allah yo Allah feeran e ɓeygure men laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.